business advisor kugira ngo ejo business uzako wa George agira ngo ukora ABCD so no shangeje business yafuna ki obutaro burungi. Ekiro kukurataho aha tayari wese. Omurebo atari westi nakwakira ekireki program no mushaho wawe kane kushibwaho aba National Medical Stores obwo hatini bakugira ngo embazi etari mwenemwe yabasira kubaneka omararo kandi omuriburenje bizoba tutinje kumanjima ngo muri Yantonde na mnonga irare rya Yantonde General Hospital embazi yabasize kubanekayo kandi muri Shema muhike ahari Kitagata General Hospital naho muje kubana mutunga embazi kandi no kugira ngo ze aha website ya National Medical Stores uyongere kumanyisubwa na mno anyine Dr. Amonza kubantu gamba ahabuhta uburukwika ahamisho. So Dr. ubahati ntureba butandu nuzbaho abantu batunga butandu tunda kumanya nikibaho tuta ningashi omuntu kushanga ngo face ye yatunga obuhta bw'amani ukashanga munayitaga kushanga yazo mwirwariro kureba bashaho ngimwe okugira ngo mbase kuba n'umutebekanisa emwe ebyakuba bishobire aha magaraje narishi aha face. Yes, butandu nebasa kukwata buri muntu wena ari prone to butandu. Buri muntu nabasa kufuna accident konka tugamba accidents twafokasinga aha mino ningashi aha face ningashi accidents ezuko affectinga face yona. And this is most common abo kuba buri muntu binje kuba kufuna accident parts ezikusinga yo kuba affected ni face n'amaguru na nemikono na n'umutwe. So obwiro bwinji omutwe hari ibintu binje bikubaho abantu batakukira kufaho kandi bikukira kuletera abantu ebizibu binji munonga. So kutukuza accident hari accidents ezikubaho zika affectinga akanwa kusha nko umuntu kuba yakugwa hasi ukashanga either amino gakukamo ningasha amino gahendeka ningashi kugwa nka hasi okera umururimi then haroho okugwa hasi emishaye kahendeke ya face emishaya no wasa kuhendeka omushaye ogwa hasi no wasa kuhendeka mu burundi umwe no wasa kuhendeka mu kabiri ninga ni wasa kugira multiple ningashi kuhendeka mirundi mingi. Then ko kurugaho hariho amagufa again agandaga kukwata mid face ntumanyisa kutandikira nkaha aha kushuma ejo niyo mid face. Now ezinzo accidents zikukira kuba ziri common kandi abantu abingi umubyaro kwari kugifuna abara kumanya ngo umushaho wakubasa kumwangwiraho kumanya uburiro bwayine ningashi kureba areas zira affected n'umushaho wa mino. Twenda kumanya nibahaba yo kutunga ibishirize ibyo kusisikara na mnonga hamisho. Ya accidents nyingi ekikusinga yo kuba nureba accidents nyingi nizibaho kurugirira exposure to the accident. Hati nkaba boda no wakusinga yo kuba affected. Most of the waza kureba nka statistics zo mu region almost 99% of the accidents ezikubaho mu region age they're associated na borders. In either group nabe motoka konkana no mu community wo mutwinemu abantu ndibaza kutazikora accidents konka abantu abakushanga harimo conflicts ko kushanga abantu barwana nigashi and most conflicts zinje related ninka ezitaka. So kushanga abantu barwanira nkitaka nkacyushanga umuntu bamutera bamutema
omuntu kuri kumutema oshanga mwe batema face nchire kushanga abantu abenje bakutema nka face nka maraka nka kayemwe I think with an intention of killing. So group says the most affected, of course it was accidents abashija bari more affected than n'abakazi. Abakazi mbona nabo machaze mbafuneza ezeza road traffic accidents nazo konka abashija bari most affected in all the groups. Ahabwe mireme tukora then hatena no mutawo no harama abantu abakutera pavers nazo zibire kindi noza kushanga almost on average. So our accidents so when zija from all angles konka abantu bene kumanguziriho kandi kuzukubaho nizabane the right people. Ikikutuma twagamba accidents sazi nk'ikintu kikuru munonga no kugira ngo abantu abije kutukufuna accidents twirikira omu simple clinics. And yet these accidents is affecting a sensitive areas which should be ezakubirezira handled n'abantu abali specialized. Ndakumanya nibiha ebintu bimwe abantu bakozire ebireho nk'ebigwererezi ebiri kuretera omuntu ahamisho he hasisikara ukashanga yasisikara umushaya yasisikara ukashanga ngo kandi nayitaga umusha. Yes, accidents ekikusinga yokozereta obwiro bwingi I would call it number 1. No shango wa bodaro kuvuga atakumanya ngo aha muhanda hariho motoka iri kubasa kumutomera. Owa motoka navuga atakumanga hariho kutambuza ekigere hariho boda hariho akagare. Bugare bukaba too deadly. So kutukugamba poor driving techniques. Ejo rakuva kushanga umuntu atakufayo kumanya ngo umuhanda ogwo gundi muni ukamanya nani nkozo muhanda nyine kuba sensitive kumanya ngo there are other riders, other users. Na n'ekindi kya kabiri no kumanya no gukora imirimeje y'abantu nkamara ukamaruka vuga motoka ningashoka vuga ukaza boda sinzire ukuvuga sinzire ninga no kwese bitokoza bwonko abo kuba wano turo mutawo nomu abagize ibintu chance yo kutambura ekiro sometimes no bugane biruka bikwevuga maybe with some little nkaruhangana wakwasireho konka hine nkapiceri kukurabaho dara wagire bano kamanya ngo gepiciye tena no kwesa ibiragararaga rebyo. So ekirungi cyo abantu bene kumangu ebe biruka byo tibine mu kumangu wanywa jia ne gumeri jia then ezinde ekinde kikuleta ezo accidents ni sports. Other sports says tuzizamu with no protective wears gears. No kira kushanga abana mutawo no muba practicing skating. I don't know that it is skating aba kubana bavugo ebigere mpire. So hato shanga umuntu aramuna practicing skating eje mikono tajip guardingere tatibine mouth guards bakuma nkamino ine kuteka mouth guards. So ushanga shwara umuntu na skating aha mbabazi zarahanga. So umuntu go yafuna accident. So we are encouraging people kugira ngo wano zo mu sports activities hagire ho some kind of health measure eyiwa takinga kugira ngo takafuna accident kakuletera ki ekakuletera kizibu. Abana mnongo mrebwa tayari West kandi trim program umushaho wawe ubwa hati heri kushibwa hoba National Medical Stores kano kwisiyangu embazi yabasize kubaneka umararo gatarga gamwe na mnongo muri burenje bizoba aha umuri Antonde ahari Antonde General Hospital hikaho base kutunga embazi kandi otireho hamwe na no muri Shema ahiraro iriya Kitagata General Hospital embazi naho yashirika tumuraho kace tugaraka utarga atayari West. Kurkayo umukarangwa ko tujum programu umushaho wawe umuhereza wawe ndi Olivia Kamsi menshine Dr. Amon ntugamba aha ndwara ekwatagine no kushanga ngo umuntu yatunga ubutahamisho kandi no kuyakubasa kutunga ubwezi narishi no kuyabasa kutunga objanjabi ahirwaro. So Dr. umuntu akachimanya hata narishi nubonero chi hamwe
oburukoreka ngo omuntu ogu nobarabe yatunjire butandu abasa kuba ine ebintu ebyasisikire aha misho ge kandi abaine kuba nareba omushaho akabasa kuba namuha obujanjabi. Now, ekikuba nikyereka accidents ezinyingi za face. First of all, ninza kutandikana n'omukano. Kukufuna accident ey'omukano nihabasa kugira nka kintu kyabaho. One, amino nigabasa kuhendeka. Ekya kabiri, amino nigabasa kukuuka. Ogwe nka hasi eri nolikuuke completely. Olwo yaraga munka eryohe. Then ekya kabiri nobasa kuhendeka face. Nawe kukuhendeka amino mushaya. Kukuhendeka mu matu. Ukajwera mu nyindo. Ukajwa mu misho. Ukajwa no mu kanwa. That is ejo ni sign kuhagira nk'ekicweka kimwe kiwajwamo. Ni sign eri kwa ngo basa kuba wafuna ubuhendeki. Ninga sho abandi abakufuna accident ukashanga atakibasa kwashama. Ninga shi amino kaguma yashame. So hariho kushanga wafuna accident umushaya ukakwatana, hariho kufuna accident ukashama. Ninga sho hariho kushanga wafuna accident utakubasa kwatanisa amino ninga sho utakubasa kwashama. Ejo ni sign yo kwereka ngo nobasa kuba wahendeka omushayi. Ekya kabiri no kufuna accident ukashanga face nkeje yo misho ya falling back. Mwenu koko uri kureba uri kuboyine ka face kawe kajya mu shape. Ukafuna accident ukareba this ya face ya enlarging. Then n'ekindi kuko kufuna enlargement njimbaisa ngo kama gufa hina wagatera gahendeka gaba face yaba broad. So nene yetaga kugira ngo oze mu urebo mushaho urukumanya cyari gukora kugira ngo face ejo bagaruke bagere kibaje setting. Then ekindi cya accident ekindi no kushanga wafuna nka accident ukajo mu nyindo azo kashanga inyindo yari mwakwisa wagumanoza ko kwisokara urukuremwa kwisa ukagumana uranka nka fluid iri kugumana igaruko mu kanwa uri kumera nkeshaga muri kugera iri kumera. Ejo niyo ni sign eri kwereka ngo nobasa kuba wafuna accident wafuna bleeding amagufa ga face gahendeka konkaneshaga mano bweta kwijo mu kanwa uri munojo uri kugaruka ki iri kugaruka mu nda. Babare mnonga Dr. Ntwenda kumanya omuryechi imwe nkabashaho numubira gura muta kugira ngo umuntu yatunge kizubweki cyamisho kandi na mwaza kumuhereza ubujanja umwiro bwa hati. Ya icyo kubanza cyabiyona wafuna kabutandu chweko rurimi ukakuka mino ninga shuka hendeka mino rejiga no stopping bleeding. Umuntu weno accident hagera hu yahendeka akabanaje first aid eri aimed no kuranga umuntu nayisya yana ukwisya kwa kurije. The next issue is to control bleeding. Kora investigations konka if accidents zaziri minor gayo kugwa hasi amino gakaragamo kareba ngo amino agaragamo no basa kugafuno gareba ureba gari complete. The best no kugira ngo agamina agaragamo ugateke nko mu kikopo cy'amate ekiri numo gatatekiraga amata gaburijo. Then urondo mushaho wa mina as fast as possible kugira ngo agamina agaragamo tubasa kagariza muntu gasibe kandi gagaruke gabe function. Then ndijo akuba yahendeka nkamino ninga shaka ngo rurima karurumo kake ninga teke makonyo kake abanza nawo mu kanwa kugira ngo ubucafu base kugera kikushohora nawe yamara kolecho areba umushaho wa mino as fast as possible. Hihi mwenu kugira ngo ohikeno urebe umushaho wa mino. Now haraho the accidents ziri complicated ezo rukushanga ngo wahendeka nko mushaya wagera ki. So the first thing ko kumara kolezo first aid okujwa kwa cyendera buri kimwe cyona cya cyendera. Ninga sho mwenka washa umuntu atakubasa kwashama ntubasa ari kwasha imbwa yaguma yashama ninga ari kuja. First of all we park ntu parkinga eri kuja twamara kujiparkinga tusibanka bandage ya face. Then ogo muntu tumurifaringa tu clinic eri specialist ninga sho mushaho wa mino. Na accident sezo mwazo mu clinic seze za butosha. Umuntu no shanga no nabasa kuba yahendeka umushaya ninga shiri yahendekeke. Hado shanga waguma uko bakurinze yo bari muni bajanja bitagizire ki bitayekere because turebera abantu abagira mu clinic bagwina accidents. Eziza no mu clinic seze ezo mu community bachimara gukora those no mu clinics bahikayo bagwina accidents babajanja baba basindikomuka hado umuntu agaruka kwija mu hospital yafuna complication kandi kitakibasa kuba reversed.
so umuraro umuntu twari kwikamo the first thing tukora investigations ne basa kubere x-ray endaguro yo kwendeka n'imirundo ebire ya face hariho kikweta open fixation ninga closed fixation ariho bwa fracture bukuba buri guke munonga ushanga umuntu wamukwate mishayo kagerundana ukamusiba eri kubasa kuterera echo ntibasa kuchikora then hariho bakweta open fixation kushanga ngo fracture y'umuntu yafuna ni impango munonga kugira ngo utakubasa amagufa atakubasa kugita kuba no wagasi kawagagaruza hasi nibibicira umuklinik so shanga bamusiba umushaya kandi ushanga yeneka fracture y'iruguru hatagumana ashasha eventually face hinduka ushanga na wakira wamugwiwe na accident face yabandingwa ninga face yetabere ndingwa nabo shanga amagufa gaguma gatagizere kigata settingereje so shanga face yahinduka so nico tukugira ngo abantu abingi abakufuna butando aba decision right kugira ngo at least at the end of the uruna kugwaza kwa ushanga wafuna ubujanja bwo kugera ki uburu kufitingamo so kudukumara kolecho then nko muntu kuyakuba yaruzingire nkaminye no mu process ya accident ninga shamino gargere muntu tubasa tufisinga ebigumiro mu accident obanzo kira kuri kumara kukira hatitwe nkabashoba mino twine kandi kugaruka tukakora byanguhi wawarugera mino tukagatekamo yabahinami n'agahendekere tukagarazamo then n'ikindi misconception ende gwanda abantu biho mu accidents no kugira ngo umuntu wafuna accident ururimi rukashweka mu kabiri ninga shaka gere cyuka cyo rurimi cyahendeka abantu no mango cha shatuka no mango ururimi tibakurubazira ejo ni thinking ye cyare gwire kugira ngo mutekadeka ngo umuntu yafuna accident icyuka cyo rurimi cyahendeka mwene kuciyaho mukakinaga so ururimi ni barubazira rugarika rugera ki ruterera so itine kugira ngo wafana kokufuna accident hati uzo mu mikono yabasha so mukiriza abashoboka gume bakoresha bakubasa gukora then umuntu arekavering eje agaruka mu buteka kuba accident ne basa kwindura face yawe uwana urebeka nkakishika to karongi utanika kurebeka nko mukikuru kandi ningashi umushanga waruzinga functions zimwe zitagaraka kubaho babare mnonga Dr. Ntwenda turukwendera utugambire bumwe ahabuzi ubo kwereza abantu na mnonga hata butujombero bukuru hebero yo kwirukanga umuntu asheme kubana akora ki na mnongo bwiro bwa hati okwerinda kandi niyo nko mushaho obuhabuzi ubo kwereza amurebo wa Tayari West. Yes, twazombero bukuru cyo kubanza cyabiyona niyenda kuendeza buri muntu wena kiro kikuru kirungi ebiro bukure byihorere no kushaba ngo ruhanga aguma turinzire kugira ngo tutaho umwaka musya kurungi ejo nishara yaburiwe mukonka ebiro bikure binikija kujana na happiness ninga sho kushemere gwo kwamani munonga kandi tushanga ngo eze accidents tizikagera kitizikaburamo so ningira ngo mu biro bikuru utwaza kuzamu echupa haro opena kuzesa opena tusaka kwata mino kandi ukagahinduramo opena itwe ndisa kwaturo kureba mina gahende kana buri kimwe cyona kukigarzo mu buteka konkane tube encouraging kugira ngo buri muntu wena sereke kuzo mu byaro kandi ukashangwe biro bikure ibintu biza ku defining life ukashangwe ezi weeks ibirezi tukuzakora mu biro bikuru nizo yine kubaho munsi yona so tumanya ngo amagara nitugetaga nitwetaga kubaje nitwetaga gukora tukabaje so tutakaza number 1 kuko twatwagambere to avoiding misusing body parts zitu ngo kwata amino ngo nogiguza echupa ecya kabiri to avoiding unnecessary excitement ukushanga ngo waza imotoka wota kavugaga kwingura speed ya kinana nonda ngo mu biro bikuru zo muri 15 so to avoid tumenge shwa ngo kukuna nabagambere tuzamahanda tumanya ngo umuhanda ogu there are many road users so tugire mu mutima wo kumanya ngo nanye ne motoka hariyo wa boda hariyo wega tukatakazo mbiro bikuru kandi ukashanga tukhondana na pavers naki then nangwa ati na biro bikuru byonkana no mukarura kutukuzama nako tukabe akobusinge tukarabe mabo kubakarura akaruru tukakwayo nyisiga abamazere emyaka mengi tutero bururu kuruga emyaka 5 kuri ko tutero bururu so nimbendeza buri kimwe cyona nimbendezo businge cikore no businge konka kandi nabo kuwakuzayo ko ku stane tabura mahanda ukashanga hagere cyo kubujanja bi uburu kwetaga
Ebere mnenga umurevu wa Tayari West kandi wabasa kutandukana itukuruga shaisha tuzecuro umuprogramu umushaho wawe n'abandi Olivia Kamsime kampani ngwega mbyinji uko ine kureba umushaho na mnonga atunga ubutahamisho naho ine kwirukanjira ombwiri obwo hati no kwisanga ba National Medical Stores obwo hati no kwisanga babasize kubana batwara embazi kandi omarwaro gatarga mwenaga mwishitongore ekiri kujunanizwa gabembazi omwihanga kandi bakujango obwo hati na mnongo mu ruburenje bizoba embazi yabasize kwika aha Ryantonde General Hospital hamwe naho muri Kitagata General Hospital aha omurishemo bwa hato incheze nkusiburaha olare kurunji Otaferwa aha Tayari West. Tayari West TV ekuretire program Touch kugumane tukumurikira ebiri kugenda mu ihangeri ebiri mwe byo on program eji buru wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina masiko ngo hinita farira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumisho na nyomushuganisa wayo Assistant Inspector General Police Hassan Kasinja. Nekizisyo ekekanisa yo kubanza eyabandu zo mucweka kitweki yabire na shomera mbwenu kwahwireho bwire bagira ngo ekanisa bagifurire bagite hihi n'umugabe ubwe nawe yaheza kuyikiriza kubatizwa na no kwikiriza by'edini ngo bagisiye hihi nawe nuko kugira twayombekeje kanise nkure yo kureba bagisiye hihi nawe nuko kugira twayombekeje kanise nkure yo kurebaho hazumu kujombekaho iki kidongo cye kanise nkuru yabandize kikacyo twayicombeka hagati twayombekera hagati twashenyura bajurumwe mbwene hati nuri kandi turiyo ntombeka indigency yakashatwa batwabanza urukombe None nasanga neda kachiri bashi gwengera kuwa kazero kombucha gwengera kuwa